وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أمها لبيتي بفرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدغ متين كم هفتاج سكر دوهوغا ميونا درس مرحبا لبيتي بفرون الله سبحانه وتعالى دينه وهكذا عدوها هندان آكون إدي متيجا ثابتو مكي أي إنسان كاللبين أم بدو نعمي الله سبحانه وتعالى دينك أي إنسان مولي حياة دنيا بي حياة أخرى بي حياة كامياب أي أقول فهو همي كان منهج همي كان كم غاوي هندو أبدو بس أقول من حياة الله سبحانه وتعالى دين وين دسكور ما وقت هذا كورما كي أي ورا ماتريم با آلو كمين لبيتي بيفون دنيا آخرتك باج بركمكي أي كم ميهك وس ودا كوجك كم غاويس بدو ميهك كم غاويس أنهم بيفول فيهم بيهل كم غاويس فقير مسنج كم غاويس إدين كمي بينو وانا كمي إهن كام وانا ما أقو من نغتي أقوم عملت سيدا كون إيجماتيجا ثابتون عملت سيدا كون إيجماتيجا ثابتون لبيتي بيفون ديوانا غارونوغا اون زوان جواهك ور مشهور واهك كهنا مس هندان آكل متكا سمرو غندو نواتا ميهارنا أوزبكستان كسرحد وفم اونو بيفول زواني انا كمكي يدوسر غارنا كمكي زوان عمرو غارنا كمكي ميهونغ مدافيرون خاص غوتگا دتر قرا ميهونغ مدافيرون مغو فيري ميهكمغا وگن دي زوانك واهك لبت بيفول ادي ايگ تريم بس اينا قرا ام ويانو داملكي أتربين تريم بس حجك دا ميهونغ مدا خاص كون إينا وغن نغا ميهونغس إينا حياة إيغ ماتش ترتيب كفا وزوانن إريكو إينا فاحش أبل هنگو متكا إينا أنغن كاري وانن ديا هندو إينا فارمتيغا أووا إينا مي أديوني الله سبحانه وتعالى كيتي قروانو ورم متوري آيتك كيوارو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مي آية كيوارو كم يكس عربي دان عرب فرتا زوانك كم غاوي هندو مي آية أدوي هند ينو هندو اي آية توجه مانا إنك هيتناس أثر كوري اي مانا منني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الله تعالى إمام مستكون نوهي إمامهم جهتن الله ذكركم الله بريت واكن نوهي سؤالي إهدوغا هتا إن يبوني لقد أنا آيك وجهي إكن كرم وجهي كم يكس إيه آيتك أسرو إزوانا يا كفي وقتون الله هندمه الله ما رجوع مجا ويشنو ناس إفارمة فابا إنغس أوها التوبة درا دماء الدام متك فراب وقتون كاري مستغارا توبة وج يا أكيغا يا فهوغا دين إزوانا بجن ديي إدوا سواروغا أنو أنتو إحسام فرقن الله الدين احترام كروي دين أولم فشا عملي غتون دين على كنتك أخلاق سلوك إنك دلهم فنن فشافي دوه كدين أغني دين دسكو دين متيجا ثابت وام فشافي أدي يا كيجا إتر الدين مرتكا مكة مدينة حرم فلقوس ilmering arihun din ugani e di macce miha ekkom binawe dini bodu ilmeri kavech nobeti befunne islam diinuge mi manhajuga sabituwe e diinuge ilmu mishtakra for kodden unum mihe kamuga vech adi kietto abaduwes
de haramuga alkan kura mi hekkamuga wejje ehem wegen e dubastoruge ilmu werin ekalege faana vidalo mongen diyei abidul haramain de haramuge alwariyaye ebba musun tahuga makka ga haram ga alkan kura mun diyei anabba musun tahuga madina ge masjid nabawi ga alkan kura mun diyei ilmu ugani ugannadi alkan ko abadu wes allah ge di matiga muli hayang epaga muli haya vet kuri sabit we edi matiga marwagen diya salihu mativeri ilmu ri gwa ade fudail bin iyad rahimahullah gwa hak ilmu ni vidal wani fiqh foten hadis foten tafsir foten nan nane ekalege faanuge namful nanna fote manne ki kalege faanuge ilmu e fotegga lifa nuwa fote nan nane eha bes warugade ilmu ugani ilmu for koddim bekale kamuga begen diya mativeri bodu ilmu wari abidul haramaini de haramge alwariya fudail bin iyad dobet befune mi allah ge dina rujuwe e dinuga sabitwe sida magu khiyarukum egotuga muli haya fana kore mi hunge befunge wahak biyadu wes algonmen bano midani abidul haramani de haramuge alwariyaye rahimahullah efako dua kurani mi allah subhanahu wa taala insanun nag devva eki niumatawteren bodwegen wa niumaten islam diinuge ilmuge terega ami hega nan ganevi emi heka dua korevi muslimunge dua emi heka libigenda mi heki ei ahadaga mi heka nuwane abadu es emi heka allah ge rahmen libigenda mi heka muga wegen dana prataka wegen dana dobetu befune ehem wima agomen nan oti allah ge diinuga sabitwe amal tasida kurum matiga duniya ge haya veti kurum edu hegga allah ge nabiyya ge ariha badaga nawani matiyar sahabiyen abi amr sufyan bin abdullah saqafi kiru sahabi wadagen sual danwani allah ge rasulaye qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak tiban kalege fana timanne kiyad wa balashe bas fulen kalege faanu fiyawa ehem mi hegge ehem faratakun timanne nenge fa bas fule vidaro de babashe ehem duga kalege faanu hadis kurabani qul amantu billahi thumma istaqim tibab bunashe timanne allah iman wajjayime adi egmatiga sabit washe egmatiga sida be hure duniyege haya beti kurashe lobeti befunne mi allah ga nabiyya e sahabi yadde mativere nasiha pulu khassa bas fulen timanne gonna devashe vidalu wima ekalege fan debbe nasiha pulu mi ehem wima egamen engani di matiga sabitwe e vishnu gamunga haya veti kranjamga muhimmu abadues e vishnu onnan jehekan di matin dinun ekkiba hinga danati abadues faruwateri wanje hekan di mati ghafil wegen nuwanekan komme kame kurkamunga wies agomen abadwes allah taala ge dinaki ekamegga ekame kurumuge asasi manhaj kamunga hadan je hekan ei kitemme burakon unu mi hekamunga wies adik fasehan ule mi hekamunga wies masakkatuga ulu kamunga wies adi alukamegga kamunga wies mudrumuga magmotin de kamunga wies emi hegge manhaj kamuga hadan jehni allah ge mi diinu ge matveri manhaj ehmegen ilmin vidal wani al imam ibn rajab rahimahullah vidal wani di matiga sabitum wa dakkaru ege tafsir dama hingar kiya debani di matiga sabitum ki ei allah subhanahu wa ta'ala mi diinuga levvi huriha kamegga hifagin kuriya dime jumla gotegga diinuga allah ta'ala lawwa wa emme hukumtaka adi emme hankamga hifagin eya barosabe enga haya veti kurun kamga ekade faanu ed bayan koddevi efahuga vidalwani allah ta'ala ga mi aya fa aqim wajhaka lid-din hanifa tiba allah subhanahu wa ta'ala ge magun ekkibawa emha batil kankama
أدي الله تعالى ورد إمه كان كمن دروه الله تعالى صاف سيدا مغل كرمت لا أدي متيجا كوريا داش نبيه الناس دو بيتي بيفون عملت سيدا كرم جواها كدكايرو أمتك صحابين إبيفلون إبيهكو أربيكن إكن هدام قدبي عملت سيدا كرم كوباكن الله دي متيجا ثابت مكي كوباكن بيان قدبا الله جي نبي جي خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدعوني أن لا تشرك بالله شيئا دي متيجا ثابت مكي أي الله في وإهن إفس فراتكم تبا شريك نكرمه الله شريك نكرمه الله في وإهن إفس فراتك على كن نكرمه هم ياكيجا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يترى بدار دبني أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب أي الله تعالى أمر كربي أمر تهج متيجا يا ثابت أدي الله تعالى نهي كربي إمي هنكم درب قتمه أدي مكر بري كما كيجا إيجي إفس كمي كنور من عثمان غفان بدالواني أي إخلاص العمل لله أي إخلاص تري كما كيجا الله ألكن تتن أدا كرمه علي غفان بدالواني بأنها أداء الفرائض أي الله تعالى فرض كربي إمها فرض تن برابرا أدا كرمه عشان البصري يكلي غفان بدالواني الله تعالى قديم متيجا ثابت مكي أي الله تعالى كيمن قتمغا أبدو اس عملكم علمي أدي الله تعالى ريدان إفس كمن نكرمه سمال بغتغا دمي هرمي مجن مهوريها كما جماعة كرفا إمام ابن القرطبي دالواني أي أقدي قتلنا بنوي بستو غيا فربي عملت غيا أدي إمها التقاء تهغا الله تعالى بيان قد في إم مدو سيدا مغو خياركم إيج متيغا تابدو دمي هرمي إيه حقيقتغا دي متيغا ثابت مكي إيه سيدا بغنبا هي مغاكي لبيتي بيفوني الله سبحانه وتعالى وهي بس فرتها كي أي أقول من إيامدو إفس حالقا غافل وجن نواني بس فرتك أدي يقدرين باي بس فرتها كي بس فرتها وهي أو ما كيغا بس فرتها كما يترى الصحابي بيكون سمال ولفي بس فرتها خاصة الله نبيا باي آية باوا لوما أكيغا آية كامد ورا فنكم بشنوا إيجا متيغا ثابتهما مسكي ورونو آية إبهورب إغتم الله تعالى كيت قرآنغا وهي قرباني فاستقم كما أمرت تبا أمر ورونو غتن الله تعالى قديم متيغا ثابت واشي مي آية باوا لوم مثل الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما بدالواني مي آية غلقتم مي آية باوا لبوني ما مي آية بغن دياye مي آية كامدو الله نبيا ورب السمال وي آية كمغا ورب السمال وي آية كمغا إغتم إكالي فانا سواد النبي الله رسول الله خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه سوال النبي الله رسول الله خليك فان ورب السماء كان تمنى منه فهذا هنجي مي آية غليغت إهندوغا إكالي فان حديث كرباني هيبتني هود وأخواتها تمن كاليغ فان مي سورة هود سورة مي آية با سورة أدي إفدا
Allahuge deenuga saabituman asfawa ayattabba suratuga sawbun tiban kalege faana iturag eya samalukan ebadewe ebeti befunne mi Allahuge deenuga saabitumuge amuru Allah Taala enge mi ayata medu Allahuge nabiyyaage hippalan agoy enkam waanama agurmen Allahuge deenuga saabitu mattaka ase kura bekam ga vi hindu fada ayat kam vishna fikuru ko abadu wes himmati ga mi ayat onnen jehe Allah Taala kiit Qur'anu ga waragina ayat hoga medimati ga sabitu be demi huruma angawa fawe egotun Allah Taala kiit Qur'anu ga hikrabani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu هذا عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة دناشي هم كرورون تبنى من رب وانت إلهك الله بني الله ديمتك ثابت واميهم باميهم تكا الله تعالى دوا متوركم بيام كروا ويكربني باميهم جمتشن الله تعالى ملائكة بكلم فرنوبي ألا تخافوا أدبامهم إفس كمكا بلغنا كنجهين ولا تحزنوا أدبامهم لك إفس هتام إفس نويه وأبشروا بالجنة أدبامهم نبني إبامهم نبني الله سورجيج أفابر خبره الله سورجيج أفابر خبره نبيت بيفون بيما agumenge mi hayatuga agumenge hayatuge manhaj kamuga bi dimatiga sabituwan abadu wes azum kandalage gotuga agumenge haya beti koranje bayfa murna wagotaki agumeng dunyawi hayatuga gayawa kame dimawima hikkiya kame dimawima kurahibwa kame dimawima beenumwa ecce ferunima agumenge mimati weri diinuge मतेर उसूल तम मतिंग हंदाने नुहरे मी वरबड़ आगुमें विष्णु जिहे कमें वरबड़ विष्णु जिहे कमें एव्वेस हालतें एस्गन नुवाने मुस्लिम खं एव्वेस हालतें एस्गन नुवाने एना के हयातुगा एनकतेम में कुराहिब्वा कमें कमुगा वियस कमुगा अल्लाह ताला के नहीं वो तो मना कमें वा कमुगा वानमा एकन दूकोल्लम फस्टिहन एव्वेस हालतें एस्गन नुवान එකන් එහෙ නුවකමුගා වානම අගුමගේ ඊමංක මුරාජා කුරංජෙහි මණික අගුමෙන්න දීනුගා සාබිත වේතෝ එසුවල් කුරංජෙහි නෆ්සා කුරංජෙහි අදි එකම අගුමෙන්න ඉතිබාර කුරේ මිහුන්න මෂවරා කුරවෙන්ජෙහි ලෙබති බේෆුන්නේ අගුමෙන්න බයිෆාර වාගොතකි අගුමෙන් තරේගා කිතෙම් මෙබඩ මුන්කරාත් එක්කමුගා වියස් ආමුක කුරාතම් ෆෙවුනි එකන් ඕකේ වෙගෙන්ද එකන් ආමුකමක වෙගෙන්ද මස්සලේක නුවේ හිඟාදේ එංකම් වානම අගුමෙන් හිතා හිතා සුවාල් කුරවෙන් ජෙහෙ තිමන්න මෙන්න මිකමුගා මිකම් මිකුල නගලත්තෝ අල්ලාහ් දේනුගා සාබිතුමකි මින් කොම්මෙ කමකස් කොම්මෙ හාතෙක් ගාවස් අල්ලාහ්ගේ දීනුගා එකමා මෙදු වනි කීත්තෝ අගුමෙන් හිතා හිතා සුවාල් කොන් ඒ විෂ්ණුමුගා අගුමෙන්ගේ දුනියේගේ හයාව වේති කුරුමකම්ගා වානම එයි අගුමෙන්ගේ හයයි Allah ga dimatiga sabitu kurwen labeti befunne agumenge mi hayain Allah ga dimatiga sida kurang de kamunga wana ma emme furtama sida kurang jeheni agumenge hitai du amga hitai du sida nuwa kamunga wana ma agumenge gunawanta sida umaki ei mustahilu kame agumenna ekan ngeni Allah ga nabiyya gi basfur ekale fanu hadis kurabani ألا وإن في الجسد ملغة إذا صلحت صلح الجسد كله إنسان غاريرمغا مسكول بيجي مسكول إصلاح وجهكمغا وانما إيرنغا مولي هاشيغانو إصلاح وجهنده إمانكي أغونمين गे हिस सीधा नकुराहा हिंदकु हिंग इस्लाह नकुराहा हिंदकु अगोमेन नकु वाणे कमेन नूं एकी अगोमेंगे गुणवंत सीधा कुरुं हमें यह कीगा अबेति बेफुने अल्लाह के
نبيا بس فلقى أنني لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه دناشي alaage iman kan sida nuwa hutte enage du sida nuwa ha hindaku adi enage his sida nuwa hutte enage du sida nuwa ha hindaku ehem bima algonu menge hayai awmenge hayai kankamuga mashkul kuramun dairu abaduwes allah ge dimatiga sida we hurumattaka awmenge his sida kammati باونجه أما ياكي قد دلون بنوه بستكا دلون أغمين كيا إكيكي واحكتن أي الله جه دينا تارض نوا واحكتكم غا حدنجه إن كمان نوا نما أغمين جه هسي دل نوه أدي إن كمان نوا نما أغمين جه إيمان كمان أغمين جه غنمان تسي دل نوه الله جه دي مچك بنه نكروين أغمين جه هسي دا نوا هندكو ada umange his sida no kurawene umange du sida no kura hindako manaki iman kamaki ei dulum bunave bahaka hituga onna gastaka adikiyen ei gunamantahun kurave amal take agumen dulum benu ha echi kiyamun iman me bunimaka ei islam din buna iman kamen nun eiki agumen hituga beenumba gaste baavagen amal takun hanta kuramun diumaki ei islam dim buna goten nun eiki ema hituge gasta hituge shuur taka adi hame eya kiga agomen dulum bunwe bastan sida wan jehe allah ge dim buna gotag e bastaka e hituge amal ta sida kam matiga bahattage menu agumenge amal ta sida en nukure benen adis fulega annani إذا أصبح ابن آدم فإن الأوضاع كلها تكفر اللسان إنسانا هندو كرا وغوتو إيرناغ هوريها غنوانتك بنامون دانيه إيرناغ هوريها غنوانتك دولا ملامة كرامون دانو تا بدو بس بنامون دانيه فتقول أدي بنامون دانيه اتق الله فينا تبن من التقى الله التقوى بريوه بروتي واسه فإنما نحن بك إهني تبن من واني تبابي قتك مچشه فإذا استقمت استقمنا تبا سجدا وجهكم غوانما تبن من سجدا وجن دانيه وإن وجزت وجنا علي تبا مغو فرجكم غوانما تبن من غس ماو گلدي هنگا دي مي الله کا نبی بیان قدمت میری حدیث فلے انسانا اینا گناونت بنا بہگے گتگا اکلے فانو بیان قد دفایونے مانے کی دلوگے مہم کما دل بنے بستوگے مہم کما می گنگنی اما دوگے دلگے بست سیدا کو بنے بستا کی اللہ کے دین بنا گتگے متیم بنے بستا کا ہدن جے ایگ سوبون او منگے گناونتن ایگ مچ بنا سیدا وگن دنی obeti befune agulmen allah ge mawga sida tumattaka emme iskandemi kamake awmenga aqida heo aqida ge matiga sabit kurum hame yakiga bidwataka khurafatakun durve ege matiga awmenga haya veti kurum adi hame yakiga allah taharu kurevvi emmeha alukantattahuge matiga sabit alukantatta barabaran ada kuramun dium adi hame yakiga Allah Ta'ala Islam diinuga bayan koddevi mativeri suluka akhlaq matiga agumenge hashigandu ege macca bina kurum mi agumen diinuga sabitu mattaka emme muhimmu kan denjehe batahaki aqida ya adi alukama adi am akhlaq adi yafahuga Allah Ta'ala diinu ekba idane emmeha khurafataka bidwatakun durbe hurum agumen allah ga di matiga sabitu wa ngde kamuga wa nama agumen jehe allah onna yaqin kan ituru kuram megen allah taala ga nabiyya sallallahu
agomen angahwani agomen duae kurikam gavies Allah duae kurikam gavies yagin kama ekiga dua kurash yagin kama ekiga dua kurash ema e dua ijab kurumattaga sahabaka baswegen dani e yagin kan ema abadu wes agomen Allah ge nasra Allah ge tawfiqan onna yagin kama Allah onna yagin kama itbaru amu hittahuga aragannuwan jehe agomen diinuga sabituwan ede kamuga wanama dua kura timannaga dua ijab kura wafane to mi shakka ki dua kurima emana ki e agomenge yagin kamen nete agomenge ilaha maduge e bima lobeti befurunne abaduwes Allah on yagin kan on jehem wegen mi ummatuge salafus salih bekalun khas ko nabi bekalun e bekalun bekon diinuga emme undagu vihatta hoga sabat wegen di ehem wegen ebe furunnan oy yagin kan agumen emme ginan ande ebbahake ki Musa alayhi salam kale faanu ekale faanu firaun lashkaru fahatun ahindu adi kumati kado en hinduga kantabegen diegoi Musa fan gaunga mihun ekale faanu ecchi ke mun dia hindu ekale faanu yagin kama ki gabna mun diei kalla inna ma ya rabbi sa'idin hama hilahna kun nuwane tibang kale faana akiga tibang abonta ilah wadigem veje yagin ka hittorega oti e mima agumenge amalta siidawe diimatiga saabituwan ede miha agomen jehe Allah onna yagin kan e gotuga hardana kuram ama yakiga agomen jehe Allah ge din ugani ege asasi kankan daskon ege macca dirulun tartib kuram faharigga agomenna hiwedane dini ilme bunima kommehen adima muhimmen nune nung agomen islam dina ulen jehe bernum wa asasi ilmu ei agomen egun lazim wa ilme ege iturabbes engej kamuga wanama ei bodwegen wa alukame ege sabun itura di matiga sabituma barakabgen dane wasiyeten e mativeri diinuge ilmaki ehem wegen ummatuga di matiga sabitwegen dia gina befunnaki ei khasaka mashhur faagi befunnaki ei diinuge ilmuge maccan emihunge haya tartib koffawa bekalu hame yakiga agomen abaduwes Allahge nabiyage manhaju dirasa kon ekale faanu komme haateggas kantak kurevvi gotuge maccan egota kantak kurang azum kanda lagen kankan hoda balagen komme haategga wes ekale fa kantak kurevvi gotag amal kurma masakke kuran jehe ebeti befunne algonmen Allah ga di matiga sabituwan de kamunga wanama sirruga vies faaluga vies Allah taala ya birwati wanjehe Allah taala ay ballawa badigamba ilahukan kitemme sirrun kura kamek kamuga vies Allah taala ballawa badigam wanakan abadues handan hunnan jehe ekan handan hure agonmen Allah birwati wa haluga sirruga vies faaluga vies argumenge hayatuge emme hankan kuramun dan jeheni hame yakiga agonmen jehe agomenge nafsu islahukum hawa nafsat tabanu Allah ge mawga nafsu ge jihad ko Allah mawga sabit masakke kuram ehem begen hadis fulegga annane kale faanu hadisul wadauga nasihat debamun sahabin nam bayan ko devvi nasihat fulegga annani ekale faanu hadis kurawani al jihadu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah jihadaki Allah taala ge di matiga Allah kiyamanganu matiga huruma sabituma kadala masake kura miha ekurane jihade ema eye jihadaki dobet befurne nafsu ge jihad wey agomen jehe abaduwes e mujahada e hibbar kuran jehe Allah mauga nafs sabituko ege matiga deme hettuman abaduwes masake kura jehe eheni Allah taala ki Qur'an ga wahi kurabani قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها النفس إصلاحكم الله دي متيجا ثابت كراميها كامياب وجه دنيا آخرتك كامياب وجه واحد
adi nafsu kilamuko Allah Ta'ala haram kurabbi kantok terega ulekamuga waanama waqad khaba emiha abajjori vejje mane ki duniyega sadi ufarwi hayatuga eniyan oti abajjori kame labeti befunne agomennan ufawari kama hingama jehen oti Allah ga dimmatiga ehem bege mi ummatuge ma sahabin ebe kalun komme halegga emme undagu fulu hatta hogabes Allah ga dimmatiga sabit wada gannabi Ka'b bin Malik radiyallahu anhu ki ege matwer namunae ale Tabuk hangura maga kale faana dimay kantaka hure kale faana hangura maga bawer nuwe fahajjehunu komme kas Allah ga nabiyya mikan engoda gannawani ebe kalun hangura maga madana wada gannai fahu Kawbuge faanu nekkan endu suwal kurabbe ko bato e Kawbuge faanu suwal kuremun egtereng munafiqun bunamundiyei ekale faanu kannevve aram kurumattaka madukureywa ennas sahabin tereng khasako Muaz bin Jabal radiyallahu anhu fada befulun difaa kurevvi ekale faana ki herangalo befulekama ekale faana komiskame dimawi kam bayan ko uzuru bayan kurevvi uzuru ekkama ekale faana ebe ko bidalo mungende uzuru ka hure faharegga madukuran jehuni kama bidalo mungende ebbes befulaka maduko eki kam nenge kommekas hangurame wadagen emuri wadagen kamiyab hodda emuri wadagen nemun hangurame fahajjehunu emmeha mistakun ekale faanuge ariha uduru furalan wadagen nabi egterega munafiqunna adi matweri mi sahabin ten timbe kalun wadagen nabi egtere ebbe kalen ei Ka'b bin Malik radiyallahu anhu kommekas munafiqun tereng munafiqu emi hundagu hada uzuru ufrala mundiya hennam bes Ka'buge faana jahum kale faana wara sizla ennabi timanneka ebbes uzure nete timanneka ebbes uzure oyge nune timanna angora maga bawere nu henduga Allah ga nabiyya ekale faana hajru kurabbi ekale faana ebbes mihe waagu nudekkuma idaluwi hadis kurabbi enkam huriha sahabin ekale faana hajru kurabbi adi kiye hajuru korebi waraki Kawbuge faanu bayfaru salam gowalafa wala hatta hunna ko idalube ekale faanu salam bala ganeto ekale faanu salam bala nugannawa hajuru korebi eki ekacce hajuru korebi komme ekas mi insanage hayatuga hadaga sahabiyege hayatuga annana emme undagu halat ekale faanu gam atuga huriha emme gulun kandala hasa ko tegga ekale faanu emme lobiwa e sahabin emme lobfulwa Allah ga nabiyya bas ekale faana gulun kandal lung ei sahabiyaka dimawane emme undagu hale mihatuga hunnawani kon annani sitiye gassane kiunu ategge asge faanage sitiyen annani e sitiga onnani e Kawbe tibaga sahibun tiba hajur kofiye nun hayye tiban men kari annashe tiban men kale faana izzat derna me qadaru derna me mi fadi ibaratakun itiye fonwani komme kas ehatu gaves Ka'b bin Malik nimme konkametu hita daano mengendiyai Allah ga nabiyya timanne ka dergoten nuhaddawana he timanna midin Allah ga nabiyya duka fadaka nujihene mane ki ekade fan ehatu gaves Allah ga dinuga sabitwe Allah ga nabiyyaage gokkoluga sabitwe masake kurevvi egotuga hibbaru kurevvi komme kas salis to havre gendu as fahum ekade faanuge tauba Allah Ta'ala kiti Qur'anuge ayatakun bawalabani ade yafahuga pasnamada fahuga sahabinterem bekalun takbir vidalu mun adagen Kawbuge faana marhaba den nabi e tauba ge ayata akiga Allah Ta'ala kiyamet duha sabak kiwen ahate gotuga Allah Ta'ala e aya bawal we kayfana tauba ekam bayan ko de bawal mi lobeti befune undagu hatta hogas Allah ga dimmati ga sabit te wadagne befun ba hebi magul mem e befulun ge haya plun ibral libigane abadus komme halegga hitamari hatta hogas adi ufawari hatta hogas adi kambadwa hatta hogas huriya hatta gaves Allah ga dimmati ga
ثابت متكا هبرا كي جمسك قرب الله تعالى من نبس دنيا جابس يكن دبا آخر تقاس يكن دبا كاك عزامتي قرباش آمين. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام.